Hello mga igsoon, ako din si Kuya Neil, na naputay gamay nga pulong nga i-share kaninyo karong adlaw. Ang shared wisdom is a gift to multiply, not to keep. Kaya gingon sa James 1:5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Ang wisdom, dili nimo kaugalingong achievement. Igsoon, regalo na ni Lord. Dili para ipabongga, kundi para ipaambit. Kay unsay pulos sa imong kaalam kung ikaw ra ang mas smart, pero walay laing ma-upgrade tungod nimo. Wisdom is like a light. It's meant to shine and guide others. Kung imo rang taguan, magpabilin kang bright, pero ang uban, magpabilin sa kangit-ngit. Ang tinuod nga wise, dili lang maalam, kundi maambong, kay iyang gi-share ang nakatunan. Na ay tulo kakamatuuran about sharing wisdom. Wisdom is received, not owned. Dili nato maangkon kay gihatag ni sa Ginoo. So kung gihatagan ka og insight, lesson or discernment, ayaw itago igsuon. Ingon sa Proverbs 2:6, for the Lord grants wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. Number 2, wisdom grows when shared. Kung imong i-share, imong experience, imong understanding, imong testimony, mas mudako pa ang wisdom nga ihatag sa Ginoo kanimo. Kay ang pagtabang sa uban, maupod ang imong growth. Proverbs 11:25 says, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Number 3, wisdom is meant for building, not for boasting. Dili ni para i-show off sa social media, kundi para i-lift up ang uban. Kung imong kaalam nagpasaka sa imong pride, dili na wisdom. Knowledge ra na nga walay gugma. 1 Corinthians 8:1 says, knowledge puffs up, but love builds up. Challenge nako para sa youth, kung nakay nakatunan, i-share na. Kung nakay na-realize, i-testify na. Kung nakay na-survive na struggle sa imong kinabuhi, tabangi ang sunod nga naglisod. Because wisdom is a seed. It multiplies when planted, not when kept. Ayaw kahadlok mo share igsuon. Kay ang kaalam nga imong giambit mahimong kaluwasan sa uban. Kay ang tinuod nga bright, dili lang maka-answer, kundi maka-inspire. Kay ang wisdom nga kang Lord para gyud sa tanan. Mura ka to. Bye-bye.